Hey no, kuhamba kanjani? Ikhona. Cha, uyabona i-MK yona no, ngeke ngiqamba amanga. Niyoyiyekela nina ukuthatha izwe. Niyoyiyekela nina through ubuholi benu obuphezulu kuyobe kugange bona. Kuyobe kugange bona. Mina impela ngiyi-ANC impela. Ngi-ANC. Kodwa kuyobe kugange ubuholi benu obuphezulu. Uyabona into engiyibone empangeni ade ngilale lapha mina ade ngiyolungisa indaba yesigubhu sami. Into engiyibone lapha yenziwa i-MK kade ngisho ngithi kube impela nginawo amandla bengizongena impela okhozini ngisho ukuthi lezi y'phukuphuku zethu zilele, lezi ka-ANC zilele. Laba abantu mfowethu mina ngithi ngihambe ngoLwesihlanu ugesi wami bungavumi ukungena. So ngihamba ngoLwesihlanu ngaya empangeni kwa-Eskom. Ngafika ulayini uyabona esibhedlela lesi esilapha ulayini ngendlela ade umude ngawo ngaze ngayofika khona. So ngendlela ade besebenza ngayo laba bantu laba befake iy'kibha bebehamba bephethe kuyijusi yilentozana ijusi yigubhu amanzi abandayo bethelela abantu. Uma kuwukuthi ufuna ijusi bebekuthelela ijusi. Uma ngabe kuwukuthi ufuna amanzi bekuthelela amanzi. Ba-organize iy'hlalo abantu bebehleli ey'hlalweni labo ogogo bebanikeza iy'hlalo ba-organize iy'hlalo abantu bebehleli elentozaneni. Yonke lezi y'phukuphuku zalamanye amaqembu zilele zihleli. Abanye bayi-ANC khona lapho bayabona ukuthi nampa abantu ngendlela i-MK eyenze ngayo. Bebuyile bathe besuka bakhathala nabo bavede balanda ithende babeka iy'gubhu babeka iy'gubhu zejusi babeka ilentozana amanzi ilanga kade lishisa ngayo bakwenza abantu busuya wena uyithelele uthela ijusi ngoba mina ngilale khona kuze kwawushaya ngingene ngo-10 ebusuku kuyima ngifika lapha ema-ofisi akhona ngingena ngithe mangilentozana khona kwathiwa hhayi ngeke nina seniyobuya kusasa ngabona indaba ukuthi ngihambe futhi ngiyo-hike-a lentozaneni lapha elokhu e-Five Ways ngiyo-hike-a khona ngize Mzingazi angisale sengilala ngoba vele khona abantu abalapha. Bekukhona ngisho abantu abasuka kolokhu koNtambanana, abantu abasuka le ngala okuhlala ngakhona obhontshisi belapho kugcwele into ongayazi. Ngikutshela ukuthi kuthe ebusuku ngo-12 yabuya i-MK babuya bazosinikeza ubuthola i-two slice nopholoni, isinkwa esimhlophe, isinkwa esi-brown. Uma udla esimhlophe bakunikeza upholoni no-two slice nelentozana namanzi uma kuwukuthi ufuna amanzi o-drink no-two slice babuya no-drink. Ijusi ibingasekho bese kuwo-drink silale nje ngidla ukudla kwe-MK mina ngidla u-two slice we-MK. I-MK kade isinakile ley'phukuphuku zika-ANC zilele azazinakwazi. Ngitshela abantu abangaka amavoti abazowaluza ngoba phela manje bonke abantu bazobona nayo inhlangano esizoyivotela. Nansi inhlangano esaziyo ukuthi silele kolayini ba-organize iy'hlalo abantu bebemile ngitshena izalukazi zimile khona nabantu abakhubazekile. Kwayibona futhi manje abahlela olayini ukuthi abantu abakhubazekile ababuye bodwa bakhuluma nabantu bakwa-Eskom labantu ababuye bodwa ulayini wakwa-Eskom wabantu abakhubazekile awube wodwa ngoba bakwazi ukuhlala kanje. Hheyi bayasebenza laba bantu laba bayasebenza impela. Yabona impela nginelokhu ngifuna nje ukuzama ukufona ngifonela okhozini ngithi ngihalalisela nje amalunga e-MK impela asempangeni indlela asebenze ngayo esiza abantu elentozaneni esiza abantu empangeni kwa-Eskom. Abazange balale ebusuku bebekhona ebusuku bethi kunamaphara la abantu abakwazi ukulala kanje. Okungamaphoyisa kufikile kwarawunda kwaphinde kwayihambela kwashiya abantu belele kanje. Kwabuya bona futhi ebusuku behleli nje bezehlela benyuka
uyabona lento ukuthi bebeyiplanile. Ba-organize ngeke ngiqamba amanga, ba-organize. Hayi. Seniyoliyeka nje izwe ngokobuholi benu bale phezulu ukuthi kube sokubangwa khona, kodwa nje hhayi ba-organize la phansi. Hhayi ba-organize lapha phansi ngeke ngiqamba amanga. Ba-organize nje ku-ground level nje ba-organize bayayazi into yabo. Ebusuku silale ngo-2 slice ne-drink. Ekabani eka-MK not ka-ANC. Ayikho futhi enye inhlangano efike kade icabanga ukwenza lokho. Kuthe kusuka-ke izolo kwafika okunye kugqoka isikibha senkatha sekuzokusa, kanti kuzobamba ulayini. Ithi awubuke kugqoka isikibha nje okungasazi ukuthi esani, kufake zonke ezenkatha kulokhu, kanti kuzobamba ulayini. Sithini heyi, khohlwani nje nini i-MK ekade isinakile kade ilokhu inathi. Bayojika nje abantu kodwa ngeke abantu bayibonile inhlangano engahle ilokhu bayivotele. Ngabona i-strategy sabo ngisithandile. And leya nto bayenze bayimele into yabo, ngize ngaqeda mina ngiqede ngo-9 ekuseni. Ngo-9 ekuseni ngomgqibelo ekuseni, wayi uma ngiqeda ngibuya bese khona futhi kufika abanye beshintshana. Beqala benza futhi lento ade beyenza befake iy'gubhu lezi ey'nkulu, bey'fake ijusi iy'gubhu lezi, befake amanzi abandayo, befake lentozana ijusi, balentozana iy'gubhu ey'bandayo zamanzi. Hhayi ba-organize laba bantu, hhayi.